ದಿವಿರಾಜ ಗಡುಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕುರವ್ವ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಗೆ ಅದಾಹಮ ಕುರುಂತಂ ಹೋತೆವಮ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಫಿತ್ತವಾದವ್ವ Fajur tadi. Assalamualaikum. Ali Abdullah Mire simbadal kolli Fajur tari misilsilag program kayaku. Ad misilsilag mihar orgon me gines temda Isa alaihi salam ge wahake ayaku. Mire is program kuriye gengustebani Sheikh Abdullah Jamil. Ad Fajur tari adwasum gendawa be fonna ingudan faden orgon me mihar wahadak komidani Isa alaihi salam begotu. kuriga program tawga agun me wani Isa alayhi salam begotum wara tafsir ko wahata dakafa mihar agun me wahada ko midani masih diinuge nota nasara diinuge mihun alkan kurma begotunna adi e diinuge agidaga emihun beenun kurabe bay kantattaka begotu program an kuriyedum kurin ehantirinna agondo hando folokun arwa agun me mi wahak midakkani duniyege eki kankolta nasara diin feturume wara wargoda oyvaren uleti mikantattaka heyarati umattaka nasihatere adi mimihundakka wahataki hagigatagne khurafi wahataka angadinuma mi program ga fotama wahadekku algon danwalane al ustaz Musa Anwar ada mi algon me isak faano me ufulloma behegotum wahadakka mundairo mi ekelefan ge ruhfulu gendewekama henna sekelefan ge hashikolu nugendawakama ilmani bayan koroba fani adi anabek bekon medawne hagigatu ge maane ke ekelefan ge manzil no ekelefan makan Allah subhanahu wa matewri korobekama daraja ufullewekama mifade gotaka mi inni mutawaffika mege taarif ilmarin koroba fawani kommegas mi masale ki algonmenge muslim ilmwaringe medugas kommeswarege mi khilaf tegen hori masale mi ilmwaringe medugas tafaatu go gotta mi kama behegotum wahak ful dakwafawe ennemas algonmenge mitanuga mawsadaki e ilmwarin dakwafori wahaka teve fulna hamaya genestino dem waki goten algonme gotegas mita kanala kan gaste nukura dem mi masala itara tafsil dewani al ustaz Musa Nizar ade isak fan saliban erumuge hadisa yanote mi masale ki mikama behe dirasa korwa be forun khasako mi islam non ilmori me swaragina ilmori mi masalaga miga olwalun taken ekkava ebbasada no masale miga wahake ki mi masala asfa gota badaruga buddhi ya gabul nukore waragina kandatteke miga himenifa wakama mi ekati anekechan olu bolumve mi hama buddhiyeves kabul nukore ka kantatta bawar miga hurikama ebe from fa korava khasako mi masala injil tahoga bayan ko fohori ade injil take agonu me dannawani nasara mihar kabul kora maganu hataru injilege wahaka agonu me kori mestakka afani mi huriha injil taheggaves mi wahaka bayan ko fawarunu mi wahaka ga mi bunaka hala dekolu nujehe kantattake bohorikama mi wahakatahuga macca mi aliyalwa lamun ilmuwarin mi nuktata faha koramu mi eme boda faha korawa ekkamaki injiluga mi asfawa kandataka bar isag fanu saliba wake ki yahudin ekalek fanu saliban erun wagutuga ekalek fanu vidaluwikama injiluga lefa mi onna wahakataka baruga menani ewagutuga ekalek fana e soliban arwa agol menengene atasha faya mihun soliban arwa mihun mohoru jaha ekha kanta ko hadan ehem ekale fan e veenuga hale lawa heddewikama mi emihun bayan kore miga injiluge mi nassuga arna gotu wejja mi wahakata agol menna fennen ebe ekamuge mi e biruverikan ihsas wegen ane injilega anna gotu wiya ekale fan ekamuga birufulu wadagen mi Allah subhanahu wa ta'ala hadratun madadan ediwada annawikama isag fan hedde farat madadan ediwada annawikama ibade ane wahakege kurime salgon bunihin mi e solli bangarun wagutuga wara par hale foldawaga nonu kama bayan ko hebare mihama injil toga mi hadisa hengiruga isag fan kurevvikama emiyun ittifaq wafa kantatta ehema mikama behe gotun mi bahas korawa ilmoriyak mi Osman al-Qatani kya be fale mina mi masala tahqiq of badafi barani mikam migotan hingafikamuga wanya nasara inna mikamuga mi hadisa behe gotun
dekame iba lazim korbe emuna de choice ke nota de ikhtiyar ko timige timwana choice nota ikhtiyar em honna kashenete mide masala ga mennani ekkamaki mi soliban erunu masale ki ei hama hagigatu ges sahha masale kam gabome ehinkaw wajjiya ena vidalwani injitoga asa hori wahakata ki ei kandelige hori dogu wahate sabaki isak faanu ei insanu nattaka fida wadaanawa moli adamu dari nattaka fida wadaanawa wadaane befleke kiyan emi injiga dakka wahakata ei evani ham kandeligen do wahakeke mi wahakata ki nota mi masale ki masih dinuga aqida ge emme muhim em masale ekamuk ehme kam mi wami kine to mi wahakeke soliban erunu masale mi dogekkama vejjiya mi kam wamani mihenne den ane masale ki soliban erunu masale ei hama mi tedekkam gawani nam hagigate kam gawanya isak faanu ilaha kanuwane en forta masale ki injilu mi soliban erunu masale ei tedekkam ganuwana ei sahha kamekkam ganuwana injilu ga wahta ke dogu wahta ke devane mi anna nokta ki mimi hun visanje mimi hun mi kurimati ma masale ki mi masale hagigatu gas ei tedu sahha hama hingafe kam wanya isak faanu ilaha kanuwane ekan mina bayan koddem mi dalwani isak faanu soliban erunu wagutuga ega faanu wara bara halilagate maneki aniya emihun koram feshe yahudin kale faanu ara aniya kor hede kama e wahakata injil toges bank of february e yahudi kan kuri emi kale faana egotan hedde veru kale faanu mi komge ven libadagen halilawa hedde kama hale fullawa hedde kama den mi ehmima mitanuga den mi kora swale ki kihinen heye yahudin ebunan isak faana ki ilaha ko ena edeni kon ilaha kan heye ka wanya mi ei kalange kama buna eruga den kon kalange farato kon heye isak faana madada edi wadanwani ehmi muhim swale kama den adi kihinen heye mi mahike makhluga ka ena hedde farata ne bar forwa mihen hedeni Allah hedde farata kihinen heye ena hedde farata e kan koreven ehmi kala wakata ki mi egoda kes kabul korene wahake nuhun kam mi burani den ane masale ki mi nasara mi burani ei ilahuge nota kalange ge ebbay e maduwege ndi nota marhale woni misalaka mi dari kalum machan spec of kam wanya egota e man koreveda den mi befro ko mi dalu woni en kam wanya kalange ebba neti ane uni ohuri kalange hunnane hije ebba neti kalange furihama wegen nahannu hije mikhala masateke mi korimate wegen annakama agul men befene den ane masala ki mikama behegotun hama ufede mikhala war muhim suwal take agul men ebhori isak faanu ei kalange ka wegen wake ki emihun soliban arwa hedi masala agul men mi faha koreven den ehen kama wanya emihun bran isak faanu he kalange ki isak faanu soliba kalange netik halakoduma soliben erone den ufede suwal ki ehen kama wanya emihun e kalangen ihanati kon hedi echeka gadar kurani kiwe e solibaki kalange neti kolluma emihun beenan kuret kalange ihanati kureti ehme echa eha gadar kurani kiwe emihun ge dienuga wara ma gadar hore echa solibaki den emihun misalaka ekama behegotun masih me buna wahake emihun e gadar kuraka buna wahake ki isak faanu ga hashkolo solibuga bihifawati den ofede mige suwalaki mihar emihun daganda no tenumes ekha madanda kon hadayen ole etam million solibta ki e isak fon hashkol 20 safo hori solibta ken hiye mi kala masata mi gota agul menna mi suwal tan hormayko mi soliban ero masale ki mi hagigatu gas agul menna faha kore gotuga mi hundakka ole dogu buhta wahakate kama ebenge den aneka mi hunga aqida ga me dinu emme mohme kamaki mi amana teri wumge masala mi hunge terega mi onnani amana komme nasara ekwas mi sifa honnanje dini gotum mikan furihama koram wes ebe jehek em aqida ga wara mohme baymi den ehin kaw wanya mi ga anna masale ki emi home bune isak faanu avharo mafahuga tinduwas viwak ei kalange avhar tinduwas vi dunni gori hachen ufed devse homne isak faanu
den hema ofede suwale ki hema isakfan avaharwegen oi tindoga duniya kantatta balahatta mi hunna mi rizuk devma mi kantatta ka mi korevi konfaratu hem waage kalange kama bonegen dawa koggen e ule eruga kalegge kibaga kalangege kibaga honnamba sifatahu mi dakka wahakaen ekotu kastima nowe ehma isakfan soliben aru masala gule gotumes argumenna mi wahakata wara rangalan iba fa koreve ehma mi kala etaka masatan argumenna mi akidaga khasa ko mi soliben aru masalaga fennan horikam argumenna mi fa koreve ad musa nizaruga wahakkas ishara kure fadin argumenten komme mihakos e demme edekki wahakula begotum visnada komanya hama suwal tekan ufudigen dan ek jawabaki ko babae ham komme mihakos visnaden baje enno swage emi hunnam wes mi unnane miye jawab de negifa ekuma ya hisab daatun emihun gaatuge munane huttalen jehen e allah kandata wati ya hisab huttalen mi jehen ega hagige e wes mihaka anga degene nuwe enne wes wahage mika komme kameggas ega hagige algunmen egen wan algunmen waki farat ek imam wairuga e farat asd hagigatiki koba kama ek kandata ek e kiha warge ಗುದರತ್ರಿ ಕಮ ಅನ್ನೋದು ಬಾರಲಿ ಬೇಗಮ ಫರಾತೆ ಕಮ ಮಿಹುರಿ ಹಚ್ಚಿಸ್ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ವರಕ ಅಗುಣಮನ್ ಎಂಗೆಂ ಎಬಜೆ ಹಮೆ ಏಕಡ್ ಮಿಹಕ ತೀರಿ ಖಲಾಂಗೆ ಕೆ ಬುನಿ ಮೆ ಈಮಾಂ ವೆಗೆನ್ ತಿವುಂ ಐ ಬುದ್ಧಿಯರ ಕೊತಕ ನುವಾನಕ ಹಮ ಯಗಿ ದೆನ್ ವಸನೀಂಗೆ ಎ ಹುನ್ನ ಅಗೀದ ಬಯಲ್ ಅಗುಣನೆಂಗೆ ನೆಮೆಂ ಅತುಂ ಕೊಮ್ಮೆಚ್ಚೆಂ ಹದಾವೆಸ್ ಎ ಖಲಾಂಗೆ ಕಂ ಹದಾ ಹಮಿಂ ಅಳುಕಂ ಕುರಂ ಎಬ ಅಳುಕಂ ಕುರಂ ಎಬದೆ ಎಕಮಗ ಫುರಿಹಮ ಇನ್ಸಾನ ಕಂ ವನ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ಬೇಣು ಕೊಗ್ಗಂ ಎ ಕಿಹಾ ವರಗೆ ಎಚ್ಚಿತಸ್ ಎ ವಿಸ್ನಾಲಂ ಎಬಜೆ එහෙම දෙම මූසා නිසාරුග වාහකගේ ඉෂාරය කරවි කන්තත්තවතර වර ගින කන්තත්තන් අලගොනම අමිල්ලිය විස්නාලා එයන් අමිල්ලිය ජවාබ හොදුමගේ සේ පුද්දියස් කමකම අදියස් මූසා නිසාර එච්ච ඉතුරු කරවම වහලුණ හිව ade mi wahaka awun nimmadeven anani wara muhim adives mige nokta fa korma faga sabaki mi yahudinge makaru veri kamun kofawa kamaka wative mikama be terasa korwa be fun mi wara boda funko mi masata hage kofai bori awun min muslimun hagigatu aslugas awun min muslimun mikankama detterega migota visnan jeheneka awun mege sikundi mi masata ka wara boda holwaden jeheneka sikundiya mi masata hingafawa goi viha surangalaka visna deveto mas balan jehenekama ei war muhim hagigatu gas olonu fila mi dekolonu je kantatteke mege horima den ehemima mi masala behe gotum mi sheikh ahmad didat marhum didat liwa fa mi allah fil aqid wal masihiyaga mi korwa suwalaki mina mi dalwani timannaga ehema emme fahuge suwalaki miye war muhim suwalaki mi ei mi yahudin emi waheki ilahu saliban erivikama wani e ilahuge ruhumukamuga heyye nota e ilahuge nuruhumuga heyye nota nuruhumuga heyye saliban erivi enage swal ei den miburani e ilahuge ruhumuga kamuga wani nama kayemen jehene e farata shukru veriwa sabak ilahige ruhumuga kamawanya farata shukru veriwan jehen den miga anna masale ki ei emihuna e korewni emihunge ilahuge ruhun libifawa kama kawati isak faanu kama wanya emihun ilah kama kabo koraru isak faanu ruhunga kan korew kama wanya efrata wage kemun shukro wanya sabaki emihunna e korewni emihun hedde faranoni emihunge ilahu ruhun libifawa kama kawati komme mi kos e alukan kora note e na gabo kora ilahege ruhun libe kama wanya ene hita ekama finikan libene den ane masaleki note ane miga nikonna masaleki emihun ekan kori e ilahuge note emihun hedde faratuge nuruhumuka kamuga waninama den kihinetto wane miga mi namasaleki ehemejjiya mitaga den mini kunna masaleki khayemen ehema yahudin alkan kurashi jen sawbaki khalaka wore ilahaka wore yahudin ehema molwejje emihunna emihunge yahudinna masihinge ilahuge macce gadawe gadawone ilahu gatuluko ilahuge dos duvade unita ehema emihun ekan egota gabul kora kamwen emihun den jeheni yahudina alkan gora hesabaki abodwes mi onna duniya mi usulaki nikameti fara em barwari farata kiyama wanjeheni alun kiyama wanjeheni emon hedde farata ehema mi kala usulum mi visnaruga salgum nevenge migaves mi masalaga hama kandelige olwalun take ebekka dekolu nuje dimanu ontake ebekka ad hagigatu ka say algon me ham komme mihe kos visnalen je kantetak ashek ibrahim ahmad ade mi isak fan soliban erumge wahake agolige algonge khiyalu mi jidani tankule
ehen dimaayaka shay awun dannawani Isa faanuge zamanuga soliban erumaki mi siyasi mujrimunge kiben salama mattaka duniyega kongulunu kame siyasi mujrimakama wanya ena ge kiben mihun salama mattaka ena soliban arwakama mi wani adi mihunna hangurama kura mihunna magfere mihunna demundiya adabege gotuga mi kongulunu kameke mi soliban erum ehma siyasi mujrimunna mihunna hangurama ko mi mara hada mihunna magfere mihunna demundi adabeke mi gota soliban erumaki ade Isa alayhi salam ge ma kuri mikan oti mihunna engi taaruf fe ekalek fan duniya wadaagatum kurin mi finishiyanu nuwata finikin wani mujtamauga dekolorege kan hinga hamunujun fadda faratta nattaluma tafatu wasilettake tafatu tajribatake koffa egotun eba mihun tajriba kuri ekkamaki mihun danjessu den anekkamaki mistakun garaw kollun hama efada anekkamaki rajam kurun mi tinkames nota mi tin gotan emihun wani mikamuga amal kofa min komme gotaki ekamuge asaru waran avhan insanaka wanya foranakame mi mara lumataka garaw kollun kam wes rajam kuruma mase kurun kam wes danjessuma mase kurun kam wes eksaw insana war boda avhan asaru kurane adi ebamihum mi tuhumatu kura kuvveri wa farataka libe aniyakun avaha salame ve duniyem wakivedale ves ege sawmun avaswegen daane mi ehem wima digu muddatege terega veena tadu ihsas wafada gotaka marwane gote mibamihum vejje ijadu kona ei saliban erwon kamashe mihunna mi ihsas kurawani wata visnuni den mi wahaka mi Sayyid Ahmad Didat enage al-Masih Isa alayhi salam mi fotuga wani bayan kurawafa mi finishenunge faratun romanun saliban erumun mi nizam hodagen e a kantattaken ituru kuram feshi mi gotun mi faharu masake kuri saliban erumuge nizam taraggi kon avaha maruwegen daane goten ega hoduma adi hukum koffa tibe mihunge kiben salama buma mi lahun marwane goten ijadu kuran mizamanuge bodeti fannanu misalakan Michael Angelo mi birweri kama meduga kurhafa wa kurehume ufeddikama ve mi gotun ena mi kurehi yasuwaku saliban erwonu demihun ege maneki tim mi hegge mi kurehun enage fannu verikumge tereng ena dakkalikama wani ege ekuveriyaku wahke mi tin kurehumge tereng ekaku wani kanafaratuga yasuge kanafaratuga anekaku wani wafaratuga mi kurehumun dakkadeni mimis mihun saliban erwifa wani marwafada waran avham marwafada gotakamuga den anekka kurhafa wani yasu ekaheriko mi kurehumuga yasuge kurehun dakkadeni yasu saliban erwifa wani lahum marwafada veendeni vigoteggakam den romanunaki mi degoen ekkoggen kuraha ulunu bayennu ei masihi kurehun terin edegoen ekko kurahafa usulun ekkoggen kuraha ulunu bayennu nune romanunaki qadimi fannuge ustazun saliban arwa ule degoy guluwagen ebamihunge kurehuntuge kurahafa ebahuri ei yasuge hashiganu saliban arwafa waniko misalaka balihe bodashalafa wan otuma balihe bodashalafa netuma mifada gotaka mi balihe bodashalafa otuma egmaneki aramuga mihin ovegen nunnama kommes gotaka oshowegen ovegen etan irege fahun ene ege asarutake qur'ane gota e waakeki mi tadu ihsasumga eta waguten ene naganekan dakka denun e balihe bodashalumaki mi wahakata ves mi Sheikh Ahmad Didatuge mi fotuga wani bayan kurawafa adiham efade mi bamihunge meduga ikhtilaf efa wani yasuge hashikola meduga ade isaq faanuge hashikolu solibuga sabitu kurawunu gotaka meduga semihunge meduga ikhtilaf taken ase buhuri muhur jahaganto nuni bandegento nuta enumes hen kommes goten hadagento wakam bandegento nuni muhur jahaganto nuni enumes goten hadagento ham eyakuga den ikhtilaf fedun anekkamaki masihuge defa sabitu kurawunu gotaka meduga masihuge defa mi salibuga sabit kurefu huri kongo takatto mi konfaadegge lakudi gandeggato
mi ega bodeti mohor jahagento nonnama koreme salgon ishare kori gota mi bandegento nonnama hengoten hadagento mikan kama meduge sama emihunge meduga oti ikhtilaf efa eba mihunge mi terega feturifawa aqida mulin khilafan ekan vefawa kaman emihun mi liye hama ko fori liunto ga mioti yasu saliban erfawani mohor jahagene nune emihun mi bunani ekamaku ane bafara mi emihunge aqida ga terega feturifa munani ei mohor jahagen kama mi kurehuma mi dakka wahakaya emihun qabul koggen ule gottaka migas war bodati masatan ebutte ay bandevifa huregen kaman ebune sabitu maalumatun enge gotuga injiyatuga mikamuga war bod ikhtilaf taken hurikam wes ei fahak konje nuktai mizamanuga mi chapufawa injiyatuga mi sofa batiriha balala fi hamekani mi wahakatuge sabit kon engene tafat injil belima mi wahaka ikhtilafuri minwaru hama ekani komme injile gesam mi safain engene tafsil ta mi hunga medu ikhtilafuri kiha warakakka mi wes mi al masih isa alayhi salam behe gotun asayid ahmad didat liwafa alivum geterega wani faha kurawafa masih ke ben salam emme bura masakkaten avaha kuri bayaki yahudin kamavani misalaka reganuge mendamuge wagutuga mikama hukume kurumataka mi shariye kuruma shariye kurane tane mi ufedduma ekankan damwarusure mi hinguma hindunuge wagutuga bilateske ganduwara diuma etanun anika hirodoske ganduwara diuma anika wes avasava hirodoske gatum bilateske ganduwaran emburi awma mikahala waraggena kantatta mi wara kuda wagutu kolegga terega evs aramen neti kuri bayaki yahudin kamashe mibunani egotun bara gadiruge terega hafahara masala mi shariyata gengo sedikama mi mihun mebave yahudin isag fana behe gotun mi masala shariyata gendi muttaka defarata duwe mi shariyata hame gos edikama ebbe bara gadiruge terega hafahara mi wagutaki yahudin ge eidul fusha ge duhuga Urushalim nota Jerusalem ga hingafawa kandatege wahake mrani hagegatuga miduhaki emihun hen evves kamaka alala duhe nune mekaha duhe ges miha sakarataken emihun ganefiye mi kamege terega yahudine mikamuge emme nuba rolen ada kurbe ki migotun mimihun nge mi kandatuge sawun engi kashorrefa wani mi qawmuge mihunge mi gatuga yasuwa meduga tafatu gotakan emihun deke kame ada yahudin na romanu mi yasu soliban erwi hay jihirwe hayge wahaka midakani ei hagegatuga mi bara jihiru kamashe wani den nuwaigge ei tinejjaharwe den mi eha hisabu mi furana wakivegen diya kamashe wani me honihiru duhuge alukamge terega yahudin kuri kame kamashe mi wani mikame mi kuri mikamaki Musa alayhi salam baawalevunu Tauratuge mi faswana filaga inzaru devwafawa kameke mikan nukuruma inzaru devwafawa kameke miha gineira miheku migota behettuma inzaru devwafawa kameke ekamako soti koffe ade ega wani faafa koffawa insanaka maruge adab hakku umun ena maralum fahu lakudi ganegga eluwafa maneke soliban arwafa behettias ena egotuga bahattafa nunidashe hama duhan ena waludashe tauratuge mi faswana filaga inzar defawa gotaki demagon mi denwe ibare sabaki egotan eluafa mihaki allah laanelle vi farateke mi tauratu ganna gotaki tiyebe mihunge nasibu kamuga marwefawa bin ein najis nukurashe wake ga algon men bimmatiga lavwa algon menge nasibu gotuga bin lavwa bin ein najis nukurashe ena waluda ene ge kantatan hisabu nimmalashe ade mi masihi mikankan kuramun gendiya goikkaman al masih isa alayhi salam mi fotuga sheikh ahmad didat bayan kurawafa usul take dekolnu je kantataka hamanu je kantataka behgotun itura maulumat tan hoddon beenu ful farattaka ahmad didat man kahe be fulunge fottaka ege mi tantanuga dakwa fori wahakata ke algun dannawani wara muhimmu echeka wegendare fayta ki wara muhimmu echeka wegendane algun dannawani den kuriya gendawani al ustaz musa anwar adami isak fan soliban geruma behgotu agunum balalaayro adami ibrahim de ki wahake ishara ko al majalla miyaduge me nuway dihe nawastega nodiya tinigga me number hisatega baraga bayan ko fawa gotuga me iskandariya ge library misru kana jahammad gonatane me
ඛිබ්ති බහුන් ලියෆාවා ඉන්ජීල ෆෙනිෆාවා කම එහෙම බයන් කොෆානි එෆ් ඉන්ජීලකි මේ රෝමීන් එමිහුන් හතර ඉන්ජීල කණඩම ෆෝගා දෙම් බාකියෝ රියා ඉන්ජීලත අන්දාලම එංගුමා ගුණෙ එමිහුන් රක්කා කොෆාවා ඉන්ජීල මේ ඉන්ජීල ෆෙනේ මේ නවාස්තේක නොදිය තිමනහර ඉන්ජීල ලියෆමති ඛිබ්ති බහුන් එක බයන් කොෆාවනේ බුත්‍රස් බයන් කුරි කම මේ තිමන්නාය ෆෙනොනි යසූම් දිරිහුත් හොන්නවනික එකලේෆාන් හොනේ හිනිවරණ කොරබ්බයි හොද ඒ සොලි මේ එමිහුන් ඒ සොලිබ හොරි එෆෝ එකලේෆානෝ ගේ මේ අතෂා ෆයන් එමිහුන් මේ ඉබ්‍රාහිම විදාල හේ මොහරු ජෙහමුන් ජහම් මසේ කොරම් පෙටම එකලේෆානෝ එහෙන් සූරනෝ එකලේෆානෝ බදලුවගෙන් දිය එකලේෆානෝ සූරාගේ එහෙන් මීහකෝ එතනන් අයේ ගෙනෙවුනේ අදි එමිහුන් දගණුන් හදාෆාවා තාජ එකලේෆානෝගේ බොලුගා එඩියේ එනෝ මසකුරිය එර තිමන්න හොරීමේ දුරුග එකම් බලහට්ටාගෙන් හීලා එමිහුන්ගේ මොයකමා හෙදී ආද මේ මිනවසක නොද තිමන්න හරු පෙරුණු ක්‍රිප්ති බොන් ලියෆාවා ඉන්ජීලේග මිවාහක හොන් මෙන්න බයන් කො දීෆා වාගොයි ආදින් අගොන් මේ මසලේ බලාලාර මේ ඉසක්ෆානුගේ මේ ෆුල්ලම බයක තවන බලාලාර මේ ඉස්ලාමී උඹරින් තරගේ මෙනේ වහබ්බු නබ්බහ විදාලෆති මේ ඉසක්ෆානු මේ තිංගඩේ රෆහු එකලේෆාන් සොලිබන බව තිංගඩේ හුන්නවි එකෆෝග එකලේෆාන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා උඩන් උෆුල්ලවිය මිකෝමෙත මුහම්මද් බින් ඉසාක් විදාලෆන්නනි එකලේෆාන මේ හැග්ගඩියර වන්දෙන් හුන්නවි එෆෝග මේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා එකලේෆාන පුරාණ අලුබ්බා එකලේෆාන් උඩන් උෆුල්ලවිය අල් මෙෆද ගොතක ඉල්මරින්ගේ මුස්ලිම් ඉල්මරින්ගේ මෙදුගා මිකමා බෙහෙගතුන් වාහ දක්වා මියති දින් ඔවුනේ මේ අබෙද බලාලා හගීගතුග මේ ඊසායි දීනුගා නොද මේ ඊසායි දින වරකම මේ නසාර දින මේ යහූදි දින බලාර හගීගත යහූදි දිනුගේ මිහු මේ ලකුඩින් හදාපාවත ගෙච්චකී මිහුගේ ගතුගා වර ලානල් ලිවිගම් බා එච් මුසනි දරස් දෙමක වාහ අවුල් මෙන්න බය තෆ්සීල කො බයන් කො දෙබාෆි එකතුගේ මිහු එහෙම් බුම සම හගීගත මිහු ඉසාක් ෆානෝ ලකුඩි ගණෙග්ගා සොලීබා මියරුවි අද ඉබ්‍රාහිම් අහමද් සල්ගොන්න හියන කොඩක ඉතුරු කොල්ලමලුවා ආදේ දෙමෙ මූසා අන්වර්ග වාකය ඉෂාර කර නුක්තයන් මින් දායරුග මේ මුහාදරාත් ෆි නස්රානියා ගලිමා මුහම්මද් අබු සහරා අලිවා ෆනි ඉසා අලයිහිස්සලාම් සොලීබන් එරුමකි එබෑම හුන කුරවණු කම නූනේ අල්ලාහ් තාලා වනි එබෑම හුන් කිබේ කලෙක් ෆානු නජා කරවාෆේ මේ වාහ කීරත් කුර්ආනුග ඇසවණනි වමා කතලූහු වමා සලබූහු වලාකින් ශුබ්බිහ ලහුම් මානේ කි එබෑම හුන් කලෙක් ෆානු කතුල වෙස් නුකුරියද සොලීබක වෙස් නාරුවේ නම්ස් එකන් එගොත කුරවණු කම එබෑම හුන් එෆදවා ගොතෙග්ගා ෆෙනුනියේ බය රිවායතුග වනි අල්ලාහ් තාලා මිගොත වත්තරු කුරවි යහූදාකම මිදෙන යහූදාකි කුරවසල්ගොන් මෙන් ඉෂාරෙ කුරි යහූදා අල් අස්ඛරියුතිකම මේ මිබෑමියු හීකුරා ගොතුග ඊසා අලයිහිස්සලාම්ගේ දරිවරුන්ගේ තෙරෙන් හිමිනුන් එකෙක්කම්ග ආද මසීහ සලීබන් එරුණක බුණා මවුදුග මුස්ලිමුගේ අකීදාකි වර සහ අකීදායි සබකි එවාහකතන් එගොත කීරත් කුර්ආනුග බයාම් වෙෆාවුන් ඒ කුර්ආනකි එෆතුගේ ෆහතුර්නා කුරින්වස් එවස් බාතුලු කමෙන් අවමෙන් නුවා ෆොතේ ආද එෆතුග අල්ලාහ් තාලා බයන් කරවණි හැම කෂවරුන් අල්ලාහ් තාලා යහූදීන්ගේ මකරුන්නා නුබෑ රේවුමුන් සලාම කුරවිය ඊසා අලයිහිස්සලාම් අද ඒකලන් හස්රතන් එකලෙක් ෆාන් උෆුල්ලවිය අල්ලාහ් තාලාගේ හස්රතන් ඊසා අලයිහිස්සලාම් උෆුල්ලවි හෂිකොලා ෆුරාන ෆුලා එකු දිරිහුන්නවනි කොෂේ අද ඊසාගේ ෆානුගේ සිෆා යහූදී ખાයිනකම් ගාවා යහූදා අස්ඛරියුතිය ලිබිගෙන් දාන්නේ ගොයින් එකලන්ගේ මෙදවරි කුරවිකම්ගා ඊසා අලයිහිස්සලාම්ගේ වාහක මිරේ මිහයි සබ මෙදුකණ්ඩාලා මෙක්වැනි ඉරාත් කුරවියා මාදමාරේවස් මේ වාහකයගේ නුනි මිය බෑක් බද්දලුම් උමීද් කුරමම් ප්‍රෝග්‍රෑම් රෙකෝඩ් කුරි ආයිෂත් අහමද් හුසේලුවි අෂේඛ් අබ්දුල් ජමීල් උෆෙද්දී අලි අබ්දුල් අස්ලාම් අලයිකුම්